La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. Mercamaya, un homenaje a los mártires del Evangelio en Bolivia. Una historia del trágico asesinato de nuestros hermanos en Cristo, muertos en la forma más inhumana por la vorágine de las pasiones de la intolerancia. Mahaj alamar kota tiangas gayat alhtat arumano haxisti urun hamao kanam ukat ma akat hamata kimsaqalqo atawanakaru mathapim pituyuniri uñi ukatsti kupito qirwintasaqa ma hisk aqollo hak'an walha cristiano hilanakaru uñiharakti uka hilanakasti llallagua katavi uncia iglesia anquiripjewa. Mercamaya. Desde el occidente hasta el oriente, uniendo valles y montañas, llegamos a todas las latitudes de Bolivia. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. Chekpach Dios auquiru y ausirinacasti, alaito quinkiri potosiana, mayauhana, kunaiman alis nakatasina, nuwatasina, hishkawayatasina, hachayatasina, utat alis nukutasina sarnakasasti, mankataut hata, sarnakiri kriinti nakaja, hankaukiru sarir jamasinja, yayagua iglesiaru, yatiriu sarapje. Carlos Meneses pastoratakisti, sinti yakisiñanwa, kriintinakana ukant akisiñana, sarnakapjatapaja. Mainiwa, wawanakirptata, wali hayanakata, pastoranu taparu kriintinakaj puripji. Aksar pastanepam hermana Naka, pastanepam aksaharo. Waliki pastor, nanaka hutak tuailanit pastor, yaktata ki hut hapsta hanwalina kaki pas haphet pastor. Kamachis hermana Naka, kamachis wali yaktata hutao kamacharaki. Hanwalina kaki haipasap chito pastor, kamashta phakiraki. Ona ka sintesi hamakai hajab chirka, takipina hanwaltas hapti. Ukama peniski pastor, wala hajata wakata sabkhanem, makasinya sutkhit, ona ka sukamara ke uhaji. Hanja kisipkham, yusa hewa sampis kanio, haniu antut kiskanit. Yusan aruna kapaksiu, akapachana kana akawarkan hakachap hachap hatao, yakisip hatao, pero confiapham, naya hatip khawab, siu Jesusan aruna kapah, hermana Nak. Kau kira lagi nanakas sarhab khah pastor, kamhan walagiu. Sana khap pastor wawana kagalusan niyo makanya sutkit pastor kuslo na pastor. Kunja yakisiña, kunja hachanyasa, uka creyente mamanakatakija. Carlos Meneses pastorasti, kiuima pancha yahtataja, kafiampi, tantampi wahtarti. Acá cafecito se pasep ham hermana, acá antitam se pasep ham hermana, acá hermana. Yusa yana pas kistaneu hermana, haneu antut kistaneu, saram sa kinyan hermana Nak. Somos parte de la historia de nuestro país, la Cruz del Sur, la primera radio cristiana evangélica de Bolivia. Luz que señala el camino de la vida. Guayllanita, uka creyente mamanakana, yayagua iglesiar puriphatapatsti, pachpa, yayagua iglesiankiri, diakununakaja, yatishan yatisawa, uka mamanakata kuyaptaya siñataki, pastorano taparo puripharaki. Pastor, buenas tardes. Oh, buenas
tardes, hermano. Hermano, buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Acá, hermano, acá, Huayani, Tutapatano. Uka, Han, Cristian, Hakanaka, Utapanak, Orakanak, Aparapatano, Katakar, Hutapatana, hermana Nakaja. Harmalir, que es pastor, como pastor. Bueno, cuando acá pasa por aquí no pastor y hermana Naka, tatito me enseña, tatito ya están hermana. Sí, sai. Campo nesquio, oye, na que yo bajanio, antut kistani, tijuasan biscanio. ¿Cómo está pasa, hermano pastor? हमारे को हाल उनके हाथे नका कल आपारा फेतु हान कुना नोई गसी फेतु हमारे को वनका हने कुन मंकाया सिंस पुइरे pasto. Hanya kisip kam hermano Nak. Hermana Naka compensa, nanaka yanapta fama, konateja, tatitoksi, mainit kam yanapta sip hamsi, ukampesta, yanapta ni fama, hermana Naka hanya kisip hamti, tatitut mainyane. Ugapipas hermano. Pero como hacía kamachalaya, dani makaya sukhito onakas maisi kuniku purit karakeha, toki ikipkaha, to. Han ya kisip ham, kuala iko khaina naga khot khasip karaksta. Alak pa chao kisar wana kap khamaha, kumana ga khiana pa khara kimao, ake iglesia ro para phata kuna man kanyasa, samaranyasa, hani faltap katam. Nanaka yanapta fama hermana. Yus pagara pasma hermano naka, ukaru naka mantar chui macam khestawa. Akapachangkir hakinakatim unisip hatam. Nayaruhuk ampiu unisitu. Humanakah nayanah litap tawa. Ukatwa unisip hatam. Ukarunakha. Jesusau yatekirinakaparu arsuayana. Ukarunakaha. Hokasin walyayagwa iglesiang kirinakatakiha. Chikpachan hanchinha. Yaktataphe ukakriintinakaha. Ukatsipan ahayunsti. Walich amanchataphewa. Upanakah yatiphewa. Ukhamt aksinyanaka. Uthanyapatha. Diosana hitana karuha, haniuninasa, kuchilosa, hiwanyasa apakkaspati. Kun hachamanisa, akapacha lakpachapnakeri Diosa ukeha. Kukat makau kauruna karusti. Katavi yakakoya minanja, Julio Paxita, Patunka Pusini Urukipana, 1949 Maranja, Yayagua Iglesiaro Arctañataqueja, Yaka Iglesiawa Utayata, Uka Iglesia inaugurañataquisti, Walja creintinakawa tantast asipji, Ukatsti, Alajpacha ukiruja, wali kusisita chuimampiwa yupaychapje. Santo, 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 cuida y claman Dios aquí. Oh, you Padre mío.
camino de la vida. Iglesia, utataña pataqueja, Carlos Meneses pastorawa, walch'amachawayana. Ukaurusti, walja wataqiujata creyintinakaja, katavi marcacama, purintapjana. Oruro marcatja, pani misionero nakawa puripjana. Pastor Norman Dabbs, ukamaraki, señorita Hazel Merritt, Unión Bautista Boliviana Presidente Pasa, ukankarakinawa, hermano Francisco Salazar. Takpacha hermano Nakaru, katoktasasti, Pastor Carlos Meneses, chuyimapana walich ayaktataja, akam arunakwa, taki creyente nakataki arsu. Diosan hacha chamapa, inte kanatsuk ampiu hicha oro kantani. Akapachan munanyan supayah, inakiu Diosan ajlita o nakaparoh chahmiski. Evangelio arroh, haneu amuk eatakanit. Unisira nakah, hiwait samsa. Diosan kolyan arunakapah, parlata kis kaniwa. Kasuma runakis asasti. Alakpach auki hakankata kaspasa. Dios naira katapana hakankata kaspasa. Jesucristun pichiktata kaspasa ukamapjewa. Yakit chuimanakapansa chuhtata apjewa. Lakanakapatja sapamarusa hamachinak ham qochunyataki chuimachurata apjewa. Chakpachan Diosan chamapaja, upanakam chikawa, ukatay pinsti, ukat hukampi kuchisita sinja, tora kabot, kuchitawakoja, katabi hospitalana usutanakaro kollirika sinja, hanko isinpachawa, uka Carlos Meneses pastorana, arunakapja, istaraki. Dora kabot, kolliri, tawakoja, Carlos Meneses pastorampi, kasarasiñapataki parlatawa. Ukatawa chuymapanch alaktayasisa, hachaj lumiktani, pana iranakapata. Pastorana ukamsuma runakapa istasinsti, han amuyasirjamawa, Carlos Meneses, pastor Hakaro Sarawai. Carlos. Dora, kunatara kaista. Carlos, pastor. Haniu hiwire jutkit hachiñataki. ¿O qué dice usted, Pastor Norman? La hermana llora de emoción. Hermanita, hay que alabar a Dios. Esta es la obra del pastor Carlos Meneses. Hermanita, pastoram kasaras hataja. Paniniwa ka iglesia sarayapjata. Iglesia utasitapata tunka urunakarusti, pescauru kipana, sohtauru kipana, paqalquru kipana, agosto parsinja, oruru marcarua, joya minankiri evangélico wainanakaja, paikuti congresuru, ayutapipji. Ukakinsa feriado urunakana, takpach evangélico wainanaka mayashtatañataki. Uka congresusti, oruru marcankiri, Cristo resucitado, Iglesian Hausayatanwa, Pastorapasti, Reverendo Norman Dabbs Sutiniwa. Norman Dabbs Sutini Pastoraja, Wainakiskiwa. Tatitun Hausataparo Haisasasti, Kasarasisukspachawa, Canadá Marcata, Bolivia Marcaro Jutataina. Katsti, Kupapachpawa, Walipun Chamashtarakitaina, Ukahacha Templo, Cristo resucitado su tempi. Usted escucha La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. Yayagua, Uncía,
Katabi koya minankiri creyente wainanakasti, walik uchikipuniwa, oruro marcaruja, camioneta nakata jutantapji. Orurunkiri wainanakasti, walipuniwa, suyasipkaraki, uka kongresuna, katoktañataki. Hiwatanakaro unya, mahach alamar kota tiangas gayat, alhtat arumano, paksisti urun hamao kanam, ukat ma akat hamata, kimsakalko atawanakaru, matapim pituyuniri unya. Ukatsti kupi tokeru wintasaha, ma hisk akoyo hakan, walha cristiano hilanakaru unyaharakti. Uka hilanakasti, yayagua, katabi, uncia iglesia ankiri epjewa. Amaya. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida.